Sikiliza, kwa faida ya kijana mwenzangu anayehitaji kuelewa hiki kitu. Binafsi nimekisikiliza, kimenifundisha na nimekielewa. Nimetamani pia kushare na wewe uweze kujifunza kitu. Hebu sikiliza hii hapa video hapa. Sikiliza hapo juu. Sikiliza, kuna video nakuwekea, sikilize kwa umakini na ulielewe. Binafsi nimejifunza kitu, natamani na wewe pia uchukue kitu. Hebu sikiliza hapo. Kwa nini tunamshukuru Mungu kwa kila jambo? Ni kwa sababu Mungu ni mwema. Na tukishaweka neno mwema, maana yake ni kwamba shukrani yangu inakuwa haina sababu. Kwa sababu tunapopanda yeye ni mwema, tunapovuna yeye ni mwema, tunapolia yeye ni mwema, tunapocheka yeye ni mwema, tunapokosa yeye ni mwema, tunapopata yeye ni mwema. Maana yake wema wa Mungu haubadilishwi na mazingira yoyote ambayo sisi tunayapitia, ama wema wa Mungu haubadilishwi na kitu chochote ambacho kipo kinatokea kwenye ulimwengu. Mungu anabaki vile vile, mwema vile vile wakati wote. Anaposema Mtume Paulo kwamba shukuruni kwa kila jambo, maana yake shukrani yangu inakuwa haina sababu. Kuna wengine wanamshukuru Mungu kwa sababu wamepewa vitu fulani ama wana vitu fulani, ndio maana wanamshukuru Mungu. Kama vile vitu vingeondolewa, wasingekuwa na sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa hiyo shukrani yao ina nini? Ina sababu. Lakini leo nimekuja kuongea na mtu mmoja ambaye shukrani yake haina sababu. Atamshukuru Mungu kwenye majira yote, kwenye wakati wote. Iwe ni asubuhi atashukuru, mchana atashukuru, usiku atashukuru. Awe anaelewa atashukuru, awe haelewi atashukuru. Awe anapita kwenye hali fulani atashukuru, awe hapiti atashukuru. Awe analia atashukuru, awe anacheka atashukuru. Awe anapanda kwa machozi atashukuru, awe anavuna atashukuru. Na huo ndio moyo ambao Mungu anautaka kutokea kwetu. Shukuruni kwa kila jambo. Na Mungu anaposema shukuru kwa kila jambo, ama Mungu anapotaka tushukuru kwa kila jambo, anaionyesha kuwa hiyo shukurani ina nguvu ya kufanya vitu fulani. Sasa hakuonyeshi moja kwa moja kwamba ina nguvu ya kufanya vitu fulani, ila wakati unamshukuru Mungu unaanza kuona matokeo ya kumshukuru Mungu. Sisi watu wengi tunataka kwanza tuone, alafu ndio tushukuru. Mungu anataka tushukuru kabla hatujaona. Hao ndio watu ambao leo naongea nao.